خب ассалому алайкум ба ҳама бардоро ва хоҳаро, падару модарое ки ҳозир моро айни ҳол тамошо мекунанд. Авиакасай Толибов имрӯз 22 январи соли 2025 боз як соати дигар дар эфир ҳастем. Бардораи азиз, аз нархи навои билет шуморо бохабар мекунем. нафарое ки баъд аз эфир тамошо мекунанд дар эфир иштирок карда наметавонанд, номерое ки шумо дар рӯи экран ҳозир дидесен, номеро дар WhatsApp дорем. бардораи азиз, апаву модарое ки тамошо мекунед, то соати 11 шаба метавонед занг занед, билет харидорӣ кунед. ба тамоми рӯи дунё билет дорем. бардораи азиз, нафарое ки ҳозир дохили эфир мешем, якдонаги лайкҳоро мегзорем, дастгирӣ мекунем, канала эфирҳоро дастгирӣ мекунем ва мо саволу ҷавоба шурӯъ мекунем. бардораи азиз, ҳазор раҳмат мегем нафарое ки дастгирӣ мекунанд, лайк мемонанд. ҳазор раҳмат. бардораи азиз, билетҳои бо нархи дастрас метавонем биёвен аз авиакасай. мо авиакасай Толибов. бардораи азиз, ман ҳастам бо шумо Толибов. хоб мерем саволу ҷавобона сар мекунем. якум нафаре ки дар эфири мо иштирок кард, бародар Ҳабибулло салом нависиянд. алайкум салом. бародари азиз, хушомадед. як дона лайка бимонед. акай Ҳабибулло дохил шиден, як дона лайка бародари азиз бимонед, дастгирӣ мешавад барои канала. хоб, дуюм нафар акай Сиҷо нависиянд ки Уфа душанбе 3 январ. хоб, бародари азиз, мо мерем саволу ҷавоба сар мекунем. шуморам саволотона нависен. мебинем нарх навои билета гап мезанем ки чӣ хел шидеса нарх навои билет, арзон шидеса, қимат шидеса, ҳамаша бардораи азиз гап мезанем. 3 январ да Уфа душанбе. лайка монду мега. ҳазор раҳмат акай Ҳабибулло. бардораи азиз, ҳазор раҳмат барои лайк. ҳозир мебинем ака Уфа душанбера 3 январ. бардораи азиз, ногуфта намонад ки ҳар рӯз дар каналмон эфир шидестай, аз нархи навои билет бохабар кардесем. шуморам подписатсия кунед дар ҳамин канал ки мо эфир вақте ки сар додем, бардораи азиз, дороен дар эфирҳо иштирок кунед, саволотона нависен, аз нархи навои билет бохабар шин. 15700 рубл мешавад. Уфа душанбе рӯзи 3 январ. бародар ҳамҷа як нафар пурсида буд, акай Сиҷо. 15700 рубл бародар 3 январ да метавонем ки харидорӣ кунем аз авиакасай Толибов. Исмат Болтаев, хушомадем бародар. ва алайкум салом. ҳазор раҳмат. гап нест бародари азиз, касе ки лайк мемонад, ҳазор раҳмат. пешравӣ мекунем дар ҳамин канал. ҳамин канала мо барои ҳам сохтем ки авиакаса дастгирӣ кунем билет. бародари азиз, метавонем харидорӣ кунем ба тамоми рӯи дунё. ба тамоми рӯи дунё билет дорем. бародар авиакаса онлайн хубиш дар чия? бародари азиз, кор дастӣ, вақти холигӣ надорӣ ки бири ягон авиакаса бинӣ, авиакаса ба авиакаса бигардӣ, ҳамин номерҳоро сохранӣ кунед, истифода баред. онлайн бародар, дар любой ҷо ҳастем, телефон қатъ медироӣ, ба WhatsApp заказ мекунӣ билета. Латиф Ахмедов, ва алайкум салом. Домодедов Куло 28 январ. хоб мебинем бародар. Домодедов Куло 28 январ. 28 январ Домодедов Кулоб 16300 рублей. бародари азиз, акай Латиф. ва алайкум салом. Зуҳурбек, бародар, хуш омадед. 25 феврал Москва душанбе чанде ака? Москва душанбе 25 феврал. ҳозир мебинем як дақиқа. 25 феврал да ай Жуковский 19000 рублей. бародар ай Внукова бошад 18800 рублей мешавад. метавонед ҳамин авиакасаи мо харидорӣ кунед. хушомадед бародаре ки нав дохили эфир мешавед. ҳамаи шуморо хушомадед мегем.
марҳамат кинем бардори азиз, як соати дигар дар эфир ҳастем. Нархи навои билета метавонем пурсем. чӣ саволе ки ҳаст оиди ҳамин билет вобаста ба билет бисёртар бошад бо хубтар мешавад бардори азиз. апҳаву хабарҳое ки тамошо мекунем. хуш омадем бардоро, ҳама каса хуш омадем. лайкҳоро бимонем, видео паҳн мешавад, бардоро бидроям суҳбат кунем. билетҳо арзон шидестиянд бардори азиз. билетҳои жуковский душанбе 19 000 рубли шидагай. дар ҳамин моҳи январ 19 000 рубл меёбем. айвоноква бошад 18 800 рубл. кӯло бошад 16 300, 16 200 бардоро билетҳо арзон шидаги аст. ҳамин моҳи январда. марҳамат кинед касе ки билет хар буд, ҳозир шанс ҳастай. ҳамин ха арзон шидаги бардори азиз. хай мумкин бо арзон шавад. ишам мебинем. рӯзи 10 феврал чансма жуковский душанбе. 10 феврал. хоб бародар рӯзи мебинем жуковский душанбе. 10 февралам 19 000 рублай. айвоноква бошад 18 800 рублей мешавад бардори азиз. марҳамат кинем. хоб саволотона нависем. Санкт-Петербург душанбе сомонари 17 феврал. ҳозир мебинем бародар. сомон айр агар бошад рейсша гап мезанем. 17 феврал. сомон айр ҳастай 23 800 рублей мешавад. 17 феврал рейси сомон айриш бародар. ҳозир аз занга ҷавоб метем бардори азиз. баъд суҳбат монам бо давом метем. дар WhatsApp занг задистиям. саволорам кам. алло. Салом алейкум, ака Сӯзе. Алейкум салом. Раҳмат ака, шумо нахсоз. Ака хитон билет мефурӯшед, ну? Ҳо, бале, бале ака. Ака бурами душанбе жуковский намебинед чанд сума? душанбе жуковский ба кадом рӯза? Ба Пагара. ба Пагара. 23 январ, а? О, 23 январ. хоб 23 январда 29500 рубл мешад ака. 29000 рубл 500. бале. Ба точки чанд сум мешад 29500 рубл? ба сомонӣ ҳозир мо ҳисоб мекунем ака. мо курсе ки мо мехарем бигем. так 29500 3348 сомонӣ мешад. 3348 сомон, я? бале, бале. Майли гап нест, ҳозир фикр мекунем бозам то. майлаш хоб ака, манч. бародарои азиз, нафарои ки ай тоҷикистон ҳам билет мегирен, ай душанбе омадан ё ай клуб омадан, ай хуҷанда мешавад. ба сомонӣ фарқ надорад. шумо сомонӣ доред, рубл доред, билет гирифта мегирем бардаро. Мирзошоҳ Қанделев 12-13 март Екатеринбург душанбе. ҳозир мебинем бародар. 1 дақиқа. Дуоздаҳми март Екатеринбург душанбе 20500 рубл ҳозираш да бародар. хай ждат кинем, мумкин арзон шавад. 20500 20600 рублей нархи билет ҳам хеле аст. 12-13 март. акай Фахриддин Ғаффоров ва алейкум салом, хуш омаден. 18 февралда душанбе жуковский чанд сума ака? 18 февралда душанбе жуковский доз 1 дақиқа барда. 18 февралда 33700 рублей мешавад. душанбе жуковский
билетҳои омадан бардории азиз қимат чидагия хай чиз ҳаматонда маълум аст аллакай билетҳои рафтан арзон аст масалан ай Москва вақте ки мерен ай ки ҷое ки ҳами Россия бошад фарқ надорад билетҳои рафтанаш арзон аст Миша ва алейкум салом ака Жуковский ба ки ҷора акай Миша Жуковский Душанбе ё ки Душанбе Жуковский хуш омаден акай Миша бардори азиз хуш омаден ҳамора нависен ки Жуковский Душанбе дар кора ё ки Душанбе Жуковский ака ҳамеша нависем мо озӣ мебинем ҳамиҷа Жуковский Душанбе 5 феврал хуб 5 феврал Жуковский ба Душанбера 19000 рублей мешавад акай Миша бародар 19000 рублей марҳамат кинем бардори азиз ҳаволотона нависен эфира падилиса кинем бардору дуроян суҳбат кинем нархи навои билетҳоро гуфта гузарем бардор Муҳаммадрасул Раҳимов 3 март Дамадидов Хуҷанд чанд пул аст 3 март ҳозир мебинем ака ҳозир як дақиқа 3 март Дамадидов Хуҷанд 3 март 3 март Дамадидов Хуҷанд 12300 рублей мешавад бардор Дамадидов Хуҷанд 3 март Мавзунаҷон салом алейкум бародар 1 март Жуковский Душанбе ва алейкум салом Жуковский Душанбе 1 март хуб 1 март 1 март ҳозир як дақиқа пайҷон бинем Якми март Жуковский Душанбе 19600 рублей мешавад Муҳаммадрасул Раҳимов саломат бошед Федя нависай салом 10 марта бинен ака Душанбе Жуковский алейкум салом барда 10 март Душанбе Жуковский ҳозир мебинем бардоре ки нав дохил мешен хуш омадем бардору лайкҳоро бигзорен марҳамат саволотон бошад нависен 10 марта Жуковский Душанбе мешавад 19000 рублей бардор Хайрулло нависад 31 январ 2025 Дамадидов Кулов ҳозир як дақиқа бародари азиз Дамадидов Кулов 31 бардори азиз 31 январда Дамадидов Кулоб мешавад 18000 рублей бардор 31-да 30-да гирен арзонтара ё ки 1-да гирен арзонай бардор 30 январда Дамадидов Кулоб 16100 рубл мешавад хуб 1 февралда 16300 мешавад хай хулас ё 30 гирен ё 1 гирен арзонтара ё 29 30-29 ам хе гирен бардор Мавзунаҷон Кенҷаева саломат бошед Баҳром нависай салом алейкум ака созен
ами 20 феврал чанд мая Дамадидов клуб. Алейкум салом бародар. Худоро шукр ҳама шумо созен тинҷем бародар. Саломатитон нағз. Хоб Дамадидов клуб 20 феврал. 20 феврал. Бистуми феврал Дамадидов клуб 20,000 рубл мешавад. ҳозирашда 20,000 рублай бародар. Агар сабр кинем мумкин ки чӣ шавад? Арзон шавад, арзон шавад. Бардораи азиз, билетҳои Москва Душанбе, Москва клуб боз ҳам арзонтар шид. Москва Душанбе 19,000 рублиай. Моҳи январда меёвем, февралда меёвем бардоро. Москва клуб бошад 16,000 рубл. Душанбе Жуковский 10 март. Душанбе Жуковский 10 март. Март. Душанбе Жуковский. 10 март Душанбе Жуковский 28,600 рублей мешавад бародар. Акбар Тошев, салом алейкум ака созени. Худоро шукр ака шумо соз. 1 феврал Душанбе Санкт-Петербург чанд сумай. Хоб бародари азиз, мебинем Душанбе Санкт-Петербург 1 феврал. 1 феврал да 36,000. Так. 1 феврал Душанбе Санкт-Петербург. Так, 35,200 рубл мешавад 2 феврал да. 1 феврал да бошад 36,400 рублей мешавад. Ай Душанбе Санкт-Петербург. Набиев, ва алейкум салом. Жуковский Душанбе чанд пуда? 1 март. Я одами калон. Се кудак ай 5 сола поён ай. Ай 5 сола поён чанд солай бародар? То 2 солара дига нархай, ай 2 сола то 11 солара дига нархай бародар. Ай 12 сола боло кишид, бай уже одами калон ҳисоб мешавад. Хоб, ё дар WhatsApp бародар метавонед нависед, ё ки ҳамин ҷаҳози солоша пурра карда нависед. Масалан ки як одами калон, се кудак ай 5 сола поён нависед. 5 сола поён метавонад 1 сола бошад, 1,5 сола бошад, 2,5 сола бошад бародар, 2 моҳа бошад, намедонам 6 моҳа бошад. Ҳамира солоша пурра нависед бародар, мебинем ози. Бардоре ки нав дохили эфир мешин, билетҳо арзон шидесай, билетҳои рафтан. Москва клуб, Москва Душанбе, Хуҷанд, Бохтар, ҳамё боз ҳам 1000, 1500 арзон шид. 1000 рубл, 1500 рубл арзонтар шид. Дамадидов клуб 16,000 рубл метавонед харидорӣ кинед. Ами моҳи январда. Жуковский Душанбе бошад 19,000 рубл. Внукова Душанбе 18,800 рубл метавонед харидорӣ кинед. Аз ами авиакасаи мо. Акай Баҳром, саломат бошед. Номерои WhatsApp бародар, инами дар рӯи экран тамошо дорӣ, ҳамин номерои WhatsApp ай. Инамиҷа 5497 охираш номерои WhatsApp ай бародар. Ҳамин ай номер. Гирен WhatsApp сохранить кинед. Баъди эфир бародари азиз занг занед. Кадом нафаре ки билет гирифтанӣ бошад, сурати загранпаспорт рӯй мекунем, билетотона якта ба якта нависан мегирем. Билетҳои ба Дилипур бародар метавонӣ билет бигирӣ. Беташвиш 100%. марҳамат кинед, чӣ саволе ки дорен, оиди багаж бошад, оиди чизе ки бошад бародари азиз пурсен. ҳамҷа гап мезанем. Раҳмат братан, саломат бошем бародари азиз. Акай Баҳром, саломат бошем.
умед ҷабборов салом алейкум. Москва бухтар ёки кӯлоб 10 то 13 феврал. алейкум салом акай умедҷон, хуш омадем бардори азиз. Як дона лайка бумонем бардар. оз мебинем Москва бухтар ёки кӯлоб 10 то 13 феврал. оз як дақиқа мебинем. нависем бардори азизам. як соате ки дар эфир ҳастем. Чӣ саволе ки доред ҳаминҷа нависем, саволотона хонем, ҷавоб гардонем. озе мебинем як дақиқа бардар. Дahum to 13 феврал. 10 то 13 феврала билет. Так. ози як дақиқа акай умедҷон. 20,000 рубл мешавад. Ай 10 то 13 феврала Дамадедов кӯлоб 20,000 рублай бардар. хуб, Шереметова бохтарам ози мебинем бардар. Шереметова Шереметова бухтар. Так, Шереметова бухтар 10 то 13 феврала. Шереметова бухтар 10 то 13 19700 рубл мешавад. 8 феврала 17600 рубл бардар. метавонед харидорӣ кунед. ами авиакассаи мо не нарх навора гуфтем. акай умедҷон маъқул бошад бардар. номерои WhatsApp дар рӯи экран гирен алоқа кунед. Сино ва алейкум салом. ай 14 феврал то 17 феврала Жуковский Душанбе. Так, Жуковский Душанбе. ай 14 то 17 феврала 19000 рублай бардар. Баҳром ай чи документ надорум, проблема намеша билет гирам. бардар бихоҳед нахоҳед вай бе документи ами худаш проблемае бардар. ози асри замоне неста ки бе документ бигардед. хай яку меша проблема шиданаш мумкина. ихе 100% маз рихта бугум ки ака ягон чи намеша. и гапам хатоа бардар. мерен аэропорт мақсад спокойно мешад ҳолате ки мегузарем бардар. ҳолате меша ки хай меқапан проверкатон мекунанд, мепурсанд. а так ами загранпаспортон бошад, мигратсиони картатон бошад, шумо метавонед рафта бардар. лекин ту агар ки ҳамешам надошта бошӣ бардар, возвращение на родину мегирӣ. ай посолство мерин, возвращение на родину мегирен, мерин бардар. салом алейкум бардар. сана 1 феврал Мюнхен Душанбе чансма. ва алейкум салом. бардори азиз, и пересадка астаи да чӣ бинависем? Да WhatsApp бинависем вариантҳои пересадкара ба бинем, вариантоша гап занем. агар ки бошад вариантҳои Мюнхен ба Душанбе прямой рейс будай бардар. ҳозир мебинем. бахшиш прямой рейс будай. Так, Мюнхен ба Душанбера 1 феврал 40000 рубл мешавад. 40000 рублай. якта Набиев бардар 1 сола 6 моҳа ёки якта 6 моҳа 2 сола 5 сола. Так. Аюбҷон Исмоналиев ва алейкум салом. Хуш омадед.
бардоре ки нав дохили эфир мешавад, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. Авиакасаи Толибов ба тамоми рӯи дунёро билет дорем. Бардораи азиз, метавонед ки муроҷиат кунед. Номерои WhatsApp дар рӯи наворай маромад кунед. То соати 11 шаба кор мекунем. Метавонед билет харидорӣ кунед. Ширин Самиев, Душанбе, Казан бинем 10 феврал. Душанбе, Казан 10 феврал. Ҳозир мебинем барда. Душанбе, Казан. Такс, Душанбе, Казан. خب دوشنبه کازان 10 فوریه. حاضر میبینیم برنامه. دوشنبه کازان 10 فوریه. خب 10 فوریه. Так, 33400 рубл мешавад. Душанбе, Казан, 10 феврал. Айбҷон навистай Перм, Намангон, 31 январ. Перм, Намангон, 31 январ. Прямой рейс надорад бародар. Прямой рейс нестай. Ба пересадка ҳастай. Дар WhatsApp нависем, бо подробно мебинем кадом рӯзода. Аз Жуковский Самарқанд ҳастай 14 то 17 феврал. Аз Жуковский Самарқанд. Ҳозир мебинем бародар. Боша агар Жуковский Самарқанд ҳастай бародар. 14 то 17 феврал ҳастай. Метавонед харидорӣ кунед. Ба танишон нависай салом алейкум ака. Душанбе Жуковскийра бинед. Ва алейкум салом. Кадом рӯза бинем бародар? Рӯз шам гап занем мебинем. Муҳаммад Бобоев салом аз Хуҷанд то Москвара бинем бародар. Моҳи феврала чандсум? 15 феврал. Ва алейкум салом. Ай Хуҷанд ба Москва 15 феврал. Хуҷанд ба Так, 15 феврал 27000 рубл мешавад. 27000 рубл. Раҳмат братан, WhatsApp-тонда занг мезанам, баъд эфиртон билет заказ мекунем. Гап нест акаи Баҳром, гап нест бародар. Ҳозир ҳами як ним соати дига эфир мекунем. Ним соат пас бардоре ки билет харидани ҳастем, маромад кунед. Дар WhatsApp мо бардори азиз суратҳои загранпаспортона роӣ мекунед, мо билетотона афорин мекунем. Москва Бохтар моҳи март 20-25. Хоб бози як дақиқа бародар. 20-25. моҳи март 19700 рубл мешавад. Шереметова Бохтар. Муҳаммад Раҳимов ва алейкум салом. Сози хуби акаҷон. Худоро шукр ака, шумо созем.
раҳмат барои билет. Аз шумо билет гирифтем, соҳу саломат расидем дар ватан. Гап нест, бародари азиз. ҳазор раҳмат ки боварӣ карда ай мо билет гирифтем. бо билет дар кор шид, бародари азиз. марҳамат ки муроҷиат кинед. Ай душанбе Москва омаданам, бародари азиз, мегирем. Не толка душанбе Москва, душанбе киҷое ки мерин? Душанбе Ташкент мерин, ана Қазоқистон мерин, Стамбул мерин бародаро. Киҷое ки билет дар корайтон, Рига мерин мисол, ҳар надора билет мегирем. Ватаншо, салом алейкум ака. Алейкум салом. 20 феврал душанбе Жуковский чанд сумая? Душанбе Жуковский 20 феврал. Оз мебинем, бародари азиз, чанд сум бошад, гап мезанем. Душанбе Жуковский 20 феврала 33700 рубл мешавад. салом алейкум ака. Москва душанберо бинем 28. Ва алейкум салом, бародари азиз. Москва душанбе 28. Хуб, 28 январ Москва душанбе. Так, роз як дақиқа. 28 январ Москва душанбе мешавад 18100 рубл бардар. Агар ҳозир харидани боше айвонок ва душанбе 18100 рубл метавонем харидорӣ кинем, бародари азиз. фақат ки шухш бигирем ки хали билето ами як пайдо мешавад, ним соатвори бо гум мешавад, бардар. хоб 6 моҳа 2 сола 5 сола Неъматулло Набиев 6 моҳа 2 сола 5 сола. ҳоз як дақиқа. 6 моҳа 2 сола 5 сола. ин бародар билет гуфта буд, сообщениешон ҳо болуда. Жуковский душанбе 1 март гуфта будан. ҳози бародар мебинем. Жуковский душанбе 1 март 4 нафар 2 сола 5 сола. баъд киҷо шидам? Шаш моҳа 2 сола 5 сола. 6 моҳа 2 сола 5 сола. 1 марда. рози як дақиқа. Так. Якуми марда 49800 рубл мешавад. 4 нафар бародар. Акай Набиев. хуб, я бародар нависай. Ака вунука душанбе набинем 10 феврал. Вунука душанбе 10 феврал. ҳозир мебинем бародар. лайкора бигзорем, бародари азиз. дастгирӣ кинем канала. 1 февралда ана 18900 рубл мешавад. вунука душанбе. Сиярқул Хотамов. ва алейкум салом. Ака Жуковский Хуҷанд 1 феврал. хуб бародар. Жуковский Хуҷанд 1 феврал. хуб 1 феврал. Якуми феврал. Якуми февралда 16400 мешавад бародар. Муҳаммад Бобоев раҳмат акаҷон. Саломат бошем бародар. 10 февралда дидем бародар. чанд сум Жуковский Самарқанд 14 ба 14 то 17 багаждор чанд сум, бе багаж чанд сум. хуб акай Сино 1 дақиқа бародар бинем ози. Жуковский Самарқанд. аввал бе багаж мебинем. 14 то 17. Жуковский Самарқанд бе багаж 10300 рубл мешавад бародар. 14 то 17 феврала
багаждораш бошад 11500 рубл мешавад. Новосибирск Хуҷанд 15 то 20 феврал. Хоб мебинем барда. Новосибирск Хуҷанд 15 то 20 феврал. Новосибирск Хуҷанд 15 то 20 феврал. 19600 рубл мешавад бародари азиз. Билет Москва Душанбе 14 феврал. Москва Душанбе 14 феврал. Так, 18900 рублей мешавад. Жуковск Ташкент 2-3 феврал чанд сума? Жуковск Ташкент 2-3 феврал. Хоб боз як дақиқа. Жуковск Ташкент 2-3 феврал бе багаж 9100 рубл мешавад барда. Даврон алейкум салом. Раҳмат калон ака саломат бошед. Алишер навистай 25 март Москва Душанбе. Москва Душанбе 25 март. 19000 рубл мешавад бародари азиз. $19000 рублей мешавад нархи билет. Бардори азиз, агар ки қӣ набошад, якдонагӣ лайка мемонем. Дар канал подписатсия кинед, ҳар рӯз эфир мекунем. Ака Москва Бухтар 20-25 март 19600 рубл мешавад бардар. Ҷавоб додем ку. 15 феврал 10 март туда обратно. Билет киҷо? Мумин Шарипов ва алейкум салом. Ака Дамадед куло 15-17 феврал чанд сума? Дамадед куло 15 то 17 феврал. Так, 15 то 17 феврал. Так, 20000 рубл мешавад. Раҳмат ака, ғариб бача, саломат бошед. Ташкент Внукова 1 феврал. Ташкент ба Внукова 1 феврал. Якуми феврал Ташкент ба Внуковара 18000 рубл мешавад барда. 18000 рубл бе багаж мешавад. Раҳмат барда, саломат бошед. Носиров Абдулло, салом, алейкум салом. 2 феврал Жуковский Душанбе. Жуковский Душанбе 2 феврал. Дими феврал да Жуковский Душанбе. Так. Ози мебинем барда. Бардорое ки нав медироен, хуш омаден. Марама саволотон бошад, оиди нарх нави билет. Метавонем пурсед, ҳаминҷа дар прямой эфир ҷавоб мегардонем. Агар ки нархҳо маъқул шид, дар WhatsApp муроҷиат кунед, номерое ки дар рӯи экран мебинед, WhatsApp бардоред. Марамат кинед, дар WhatsApp муроҷиат кинед, то соати 11 шава метавонем бардори азиз занг занем, билет харидорӣ кунем. Так, 2 феврал да бародар билет нишон надодистай, сеюм дастай 19000 рубл мешавад.
билетҳои 2 феврал Жуковский душанбе ҳоз нишон надодесай. Мумкин ҳастай чӣ хеле ки нишон надодесай, ошибка додесай. Сеюмда 19 000 рубл мешавад. Аброриддин: салом алейкум, 25 феврал чанд сумай? Бародари азиз, ва алейкум салом. Жуковский душанбе 25 феврал. Эй молодец бародар. Туғриш нависе 19 000 рубл мешавад 25 феврал. Салом ака, внуква душанбе 1 март. Алейкум салом. Внуква душанбе 1 март. Так, внуква душанбе 1 март. Оз 1 дақиқа бародари азизи ма. 1 марта 20 000 рубл мешавад внуква ба душанбера. Салом брат, 15-16 феврал Москва Хурғунтепа. Хоб мебинем бародар. Москва Бухтар 15-16 феврал 19 700 рубл. Хоб. Салом душанбе Москва чанд сумай? 25 январ. Алейкум салом бародар. Душанбе Москва 25 январ. Оз мебинем 25 январ душанбе Москва 29 500 рубл мешавад. 15 феврал 10 март туда брана душанбе. Ай Москва душанбе бародар. Нависем, пура нависем бародари азиз, душанбе нависем, ман намедонам душанбе Москва ё Москва душанбе. Мумин Шарипов раҳмат бародар барои лайктон. Ҳазор раҳмат. Жуковский Ташкент 1 феврал багаж дорад ака. Жуковский Ташкент. Жуковский Ташкент багаждорш ҳам ҳаст бародар, бе багаж ҳам ҳаст. 1 феврал. Бе багаж 10 300 рубл мешавад. Жуковский Ташкент багаж қатиб 11 900 рубл. Рӯзи 1 феврал. Жуковский Қарши 25 феврал. Хоб 25 феврал Жуковский Қарши. Ай Жуковский нестай бародар, ай Дамадидов ҳастай. Бе багаж мешавад 11 200 рубл. Багаж қатӣ 11 400. Ай Дамадидов ҳастай. Олим, ва алейкум салом. Брат, загран тамом шудагия билет гирифта мешава? Не бародари азиз, намешава билет гирифта. Қурбон Хидиров Жуковский душанбе 14 феврал. Жуковский душанбе 14 феврал. 19 000 рубл мешавад акай Қурбон. Москва душанбе 15 феврал ба 10 март. Москва душанбе 15 феврал. Так, 15 феврал ба 10 март. Так, ҳоз 1 дақиқа бародари азиз. Чилисе 1000 рубл мешавад 15 феврал ба 10 март. Москва душанбе туда обратно бародари азиз. Салом алейкум. Шокари ошна, хуби тенҷи о абити бадора билет призавдумат бу абити билети саҳар Жуковский душанбера баят телефон гафризмат муфти 19000 чанадора коя чика паспорт апарт омад баъд план парт омад. Хоб
оз як дақиқа бародари азизам, я бародар билети пага саҳара присидиса. Жуковский Душанбе. بچه بلد میگن ارزون شده قیمت چی داره بجای بچه بگو چی ده бале бародари азиз, як бародар пурсида буданд, саҳар занг зада буданд ба дига WhatsApp ки билет мегирем ё ҳамишавда ё пага саҳарда. Жуковский Душанбе 19000 рубл буд. Ҳозир аллакай қимат шидаги 20200 рубл шидаги астам. Ай саҳар то инаи ҳозира чанд соат мешавад? 9 соат мешавад, намедонам, 8 соат мешавад, 10 соат мешавад. Билет ҳам хеле бародари азиз қимат мешавад. Чӣ мешавад вай? ҳам хеле намистад. Хуб, киҷода омададем? Зам бародара ҷавоб. Майли на паспорт ма партома тумра 20200 рубл амоша хай ка ҳам буда тағдим. Чӣ кали? Ухани карта та парто набоша. Оформит чикани паспорт оформит карта да парто 20200 рубл. خب برادر عزیز سبشینی رو میخونیم. مومی شریف سلامت باشین. Жуковский Ташкент 1 феврал дидем бародар. Жуковский Қарши нес Айдамадетов аст. Ишам хондем. Оз як дақиқа бародаре. Шевина бародар оз пул тамай партои ай дига картамай партома. Боя интересан акли чи? Не партома? Так, дам Қурбон Хидиров ма Жуковский Душанбе 14 феврал. Жуковский Душанбе 14 феврал. 14 феврала 19000 рубл аст. Акай Қурбон. Бародари азиз хуш омадин. Короче, яму Жуковский Душанбе биде. Жуковский Душанбе саҳар соати 8:55 чанде палётая. Та оформит карам гинамо сомай пар. Бародари азиз, як 10-15 минути дига эфир мекунем, 50 минут шида эфир монад, 10 минут дига эфир мекунем, ҷамъбаст мекунем. Хуб, нафаре ки нав медуроин, ҳама каса хуш омадем бародаро, як донагӣ лайка бимонен. Касе ки билет гирифтанӣ бошад, билетҳои дастрас дорем ба тамоми рӯи дунёро бародаро. Не толка билетҳои Тоҷикистон, любой ҷо бародари азиз рафтанӣ билет ҳаст, метавонӣ харидорӣ кунӣ. Барама номерои WhatsApp сохранӣ кунед. Дар WhatsApp баъди ҳами эфир метавонед боз занг занед, саволотона тиен. Хуб, киҷода омада будем?
Латиф Ахмедов Дамадедов Куло 27 январ бародар. Иҷа моҳша нанависен. Магарам хумон бинем ози. Хай январа мебинем бародари азиз. 27 январ Дамадедов Куло 16100 рубл мешавад акай Латиф. Нусратулло Абдулхайзода ва алейкум салом. Душанбе Казан 25 январ. Душанбе Казан 25 январ. Хоб боз як дақиқа бародари азиз. Оҳо беҳад. Душанбе Казан 25 январ. ба фикрам ки билетиш беҳад қимат аст бародар. ҳозир мебинем 25 январ. бале беҳад қимат билети Душанбе Казан. Так 43600 рубл мешавад билети Душанбе Казан 25 январда. Беҳад қимат бародари азиз. Ака ягон зубер ман надори партой барои ВТБ наёфтай надурмадай зечки наёфтай земир. хоб Душанбе Казан дидем беҳад қимат. Иззатулло Назарзода ва алейкум салом. 1 феврал Дамадед Душанбе. ҳозир мебинем бародар. Дамадед Душанбе 1 феврал. 23200 рубл мешавад 1 феврал Дамадед Душанбе. Сайҳомид Қурбонов ва алейкум салом. Дамадед Куло 28 январ. Дамадед Куло 28 январ бародари азиз бигирен арзон аст 28-27 январда. Так 28 январ 16300 Дамадед Куло. 27 да бошад 16100 рубл меёбем. Баҳодур Қараев ва алейкум салом. Ташкент Екатеринбург 1 февралда чанд пулай Ташкент ба Екатеринбург. 1 феврал. Ташкент ба Екатеринбург 1 феврал да бе багаж 23200 рубл мешавад бародар. Хуршида Турсунова Самара Хуҷанд 23 январ чанд сомонае? Самара ба Хуҷанд 23 январ. Бозяда хабария. Мирзоев Маҳмад Зоир ина 20200 рубл партем оз бо чека давом мекардем ва да хидмат мепардохтем шуд. Самара ба Хуҷанд 23 январ да нест апаҷон 24 дам нест Самара ба Хуҷанд 25 ма бинем. Бистпанҷум январ да мешавад Самара ба Хуҷанд. Нархи билет 19000 рубл мешавад. Бардораи азиз, нафарои ки нав дохил шидесен, хушомаден. Авиакасаи Толибов билетҳои дастрас ба тамоми рӯи дунё маромад кинен. Номеро дар рӯи экран аста бигирен. WhatsApp дорад, сахранид кинед, истифода баред. хоб Ойбек нависа 1 феврал Дамадед Хуҷанд нарша бигин. хоб бардораи азиз, шумо лайкора бигзорем бардоро. Якдонагиам лайкора қин набошад, якдонагӣ мемонем. Дамадед Хуҷанд 1 феврал. Бардоре ки дар WhatsApp нависесен, оз сабр кинен, ам эфирмона 5-10 минути дига ҷамъбаст мекунем, дар WhatsApp ҷавоб метиҳем. 19000 рубл мешавад 1 феврал Дамадедов ба Хуҷанда.
خب ای برادر نویسه سلام ака билет чанд сум аэропорти Москва гузашта мешавад. Бародари азиз айкиҷо билет чанд сум? Билети Москва чизи Москва аэропорти Москва гузашта мешавад бародаро. Баъзе бародари ҳастан мегузаранд, хай баъзеш намегузаранд. Мо сабабоша намедонем бародари азиз. Сабабои конкретна надорад. Намегӯянд. Ҳакимов ва алейкум салом. Саломат бошем бародар. Мо имрӯз аз шумо билет гирифтем ака ба боварӣ. Ҳакимов мегӯяд бародар ки ака ба боварӣ гирем билетотона дастгирӣ кунед акара. Саломат бошед. Назор аҳмад бародари азиз барои боваритон нафаре ки мо билет мегирем. Иншолло ки падвадитон намекунем бародаро. Билетҳо ба дили прайс 100%, ягон хел камбудӣ надорад. Зоев Раҷаб ва алейкум салом бародар. Екатеринбург душанбе 16 феврал. Екатеринбург душанбе 16 феврал. 20500 рубл мешавад бародар. 20500 рублей мешавад. Бародарҷонои азиз, ҳамин яде саволи дигарро мехонем. Бахшиш эфира ҳамин хушам 5 саволи дигар монда. Эфирмон буд мешавад. 1 соат ина эфир кардем. Шумо дар канал подписатсия кунед, агарам бо эфир ҳастед. Бо медироем ай нархи навои билет шуморо бо хабардор мекунем бародаро. Дар ҳамин эфир бидироем саволотона нависед. Ҳамин эфир дар ҷавобтона мегирем бародаро. ҳамин яде саволи дигарро мехонем, баъд эфирмона ҷамъбаҳс мекунем. Омина Камолова, раҳмат барои лайкотон. Ана Сунат нависае салому алейкум. Москва хуҷанд чанд сум ака? Алейкум салом. Кайда бародари азиз чанд сум? Ҳоҷи Мурод Низомов Душанбе Самара нархи билет 2 феврал. Душанбе Самара 2 феврал. 2 феврала душанбе Самара нест бародари азиз. Сеюма мебинем. 3 феврала ҳастем. 33300 рубл мешавад. Бародари азиз, хайна яди саволам хондем. Эфирмона ҷамъбаҳс мекунем. ҳазор раҳмат нафаре ки дуромаден лайк монден. Ҳамин дусе саволе ки нахондам ози ҳамиҷа бародари азиз ҳамин саволотона дар WhatsApp ин ҳамин номере ки 5497 охир шад. Дар ҳамин WhatsApp нависен ҳамин саволотона. Ина эфира ма ҷамъбаҳс мекунам. Саволои шуморо ҷавоб мегардонам. То эфирҳои оянда пага эфир мешавад бародари азиз. Бо метавонем бидироен ҳам хел савол ҷавоб мекунем. Худованд нигаҳбонтон боқӣ монда. То эфирҳои оянда пага дар эфир ҳастем бародаро.